iyi myigaragambyo rero iri kubera mu mujyi wa Goma ni imyigaragambyo ifite intego yo kugaragariza isi ko ibikorwa bya Kinshasa bibi byica babihaze kandi hari amahoro batifuza. Amakuru ajyanye n'imyigaragambyo tuvugana iri kubera mu mujyi wa Goma, nuvuga ngo ibyo bitero byose by'amadrone byagiye biba nk'uko nari ngiye mbisubiramo, ukaza ukagera ku byagabwe noneho mu mujyi wa Goma. Mwabonye ko abayobozi bo muri AFC 23 bagiye gusura aharashwe, nk'uko muri no kubibona mu mashusho cyangwa se muri video. Perezida Paul Kagame yitabiriye umukino wahuje ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Chelsea yo mu Bwongereza, ni mu mikino ya Champions League, aho umukino wanarangiye Paris Saint-Germain itsinze Chelsea ibitego bigera kuri 5-2. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hoteli, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hoteli ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha twagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hoteli. Wadusanga dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fabula Hoteli, igisubizo ku batugana. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka mfate uyu mwanya mbashimire cyane ku mwanya wanyu namwe mufata mukareba ibiganiro byacu. Kora subscribe, like, comment na share, asigaye dukomeze kubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka ngushimire cyane rero wowe umaze kubikora kandi tukaba tugiye kubana. Umunsi nabateguriye ikiganiro, ni ikiganiro kigiye kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibitero bya drone bikomeje kuhaba kuri ubu ngubu. Rero nyuma yuko ibyo bitero bya drone bigabwe mu mujyi wa Goma, isi yose igaceceka ikaruca ikarumira ntiyamagane leta ya Kinshasa kuri ibyo bikorwa byayo. Kuri ubu ngubu abaturage batuye mu mujyi wa Goma bari mu muhanda, barimo bigaragambya bamagana icyitwa communauté internationale ndetse n'ubwo butegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaba ibitero mu bice barimo, kandi bo bizera neza ko hariyo amahoro, ibintu byose bimeze neza. Nicyo kiro rero turi buze kugaruka kuri iyo myigaragambyo, niturangiza turi bugaruke nanone ku nkuru ivuga kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame uri i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yamaze no kwitabira umukino warahuje ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza, aho umukino warangiye Paris Saint-Germain itsinze. Perezida Paul Kagame kujya kureba uyu mukino wa Champions League birumvikana, by'umwihariko hakinnye ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Paris Saint-Germain ni umufatanyabikorwa w'u Rwanda kuko ikorana na RDB, Rwanda Development Board, mu bijyanye no kwamamaza Visit Rwanda. Urumva rero ni ibintu by'igiciro bikomeye. Mwabonye ko muri buze no kubona muri iki kiganiro Perezida Paul Kagame yakiriwe nk'umunyacyubahiro ukomeye cyane kandi nk'umufatanyabikorwa ukomeye, aho bamuhaye n'umwenda wanditseho amazina ye uriho na nimero. Ibyo byose rero ni ibikorwa bikomeje gukorwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mu gihe abandi bakiri kujijita batumva naho ibintu bigeze niyo biva nuko bigenda, mu gihe u Rwanda rukomeje kugenda ruvugwaho byinshi cyangwa se rushinjwa byinshi nyine n'abantu uko bagenda bishakiye, ariko bagatekereza yuko deal z'u Rwanda cyangwa se ibyo ibikorwa by'u Rwanda ibyo babibwira inyuma y'igihe gitoya barahindukira bagasanga ntabwo ari byo, bakavuga u Rwanda Amerika mu kanya bakabona Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari muri Amerika.
bakavuga u Rwanda mu Bufaransa, mu kanya bakamubona mu Bufaransa, kandi aho hose ari mu kazi, ibintu biri kugenda neza. Visit Rwanda ikomeje kwaguka n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko ibi byose perezida akaba yaranitabiriye, bigahurirana n'uko yaritabiriye inama ijyanye no gutunganya ingufu za nucleaire. Nanababwira ko byamaze no gutangazwa ko perezida Paul Kagame w'u Rwanda ariwe uzakira inama y'ubutaha izaba ni Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Nuvuga ngo iyi nama ya Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, iyo nama izabera i Kigali, ikaba izaba muri uyu mwaka. Turi buze kubabwira ukwezi n'amatariki y'iyo nama izaberaho. Ikaba rero inyuma y'uko noneho yari yakiriwe na perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, iyo ubutaha izabera i Kigali mu Rwanda muri Kigali Convention Center. Muri rusange rero nibyo tugiye kuganiraho. Reka mbahereze ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Ikiganiro cyacu ku buryo burambuye, reka tugihere kuri iyi nkuru ivuga ku bitero by'amadrone bikomeje kugabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu ikijyanye n'intambara yo ku butaka, abantu bagenda barasana n'imbunda ntoya, abantu bagenda bagira bate, ibyo byo ngira ngo mwamaze kubyumva cyangwa se mwamaze kubibona ko bisa n'ibitagihari. Ikindi bantu mwumva bitwa ngo ni Wazalendo, muri iyi minsi ntabwo muri kubumva. Wazalendo, cya kintu cyitwa Wazalendo ntacyo mukiri kumva. Kuki abo Wazalendo batakiri kumvikana, cyangwa se ibyo bitero byo ku butaka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bitacyumvikana? Ibintu byagenze bite? Intambara igeze? Ibyo byose ni ibintu abantu bakomeza kwibaza, ariko igihari ni uko intambara iracyahari n'urugamba ruracyakomeje. Ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashirwa. Sintekereza ko ariko hari n'igihe kizagera igashirwa, byenda ishobora kuzemezwa ikemezwa gutyo kubera ko yemejwe nyine, ariko atari uko ishizwe. Ibi byose biraza biganisha kuki? Ibi byose biraza biganisha ku buryo intambara yahinduye isura, uburyo abantu barwanaga, uburyo intambara yabaga, uburyo yakorwaga byarahindutse. Ubu ngubu kugira ngo ubone imirongo y'urugamba abantu bari kurwanaho bimeze gute, oya, ubu ngubu igisigaye gihari ni drone. Ibitero bya drone, zira ndege zitagira abapilote. Kugeza ubu rero ibitero bya drone bigabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibitero bikomeje gukora udutendo tugiye dutandukanye. Ngira ngo murabizi AFC 23 gifite na hariya muri Uvira, hariya kuri Polu ya Kalundu, muri ikuntu drone zahagize. Muribuka za Masisi uburyo drone zagiye zikica abaturage bagapfa. Muribuka hariya za Rubaya uburyo baherutse kuhagaba ibitero by'amadrone bikanahitana umuvugizi wa AFC 23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Nkaho bidahagije, noneho ibitero bya drone bitangiye kugera i Goma, katikati mu mujyi wa Goma. Birakwereka ko kandi ubwo uko amadrone yo aza akagera mu mujyi wa Goma, ntabwo leta ya Kinshasa iri kurwana ku butaka bishoboka. Ntibyashoboka. Cyangwa bakoresheje zira ndege zindi z'intambara zijandagira mu kirere, ntibyashoboka. Ikiri gushoboka ni drone. Ibi bitero by'amadrone rero ku ruhande rwa Kinshasa hari ikibazo gikomeye. Kinshasa kubera kitagishaka kubyemera kari yibigaba, kubera yuko icyo bemeye ni kiriya cya Uvira kuri Polu ya Kalundu. Hari n'ibindi bya Masisi byishe abaturage, AFC M23 bakabashyingura. Imihango yagiye itambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Biriya byahitanye Willy Ngoma n'abandi, na bino byahitanye uriya mu Faransa n'abandi. Ibya Willy Ngoma byo leta ya Kinshasa yaragiye iravuga ngo yaragiye isohora itangazo ryo kwigamba nyine ko bamwishe, mu kanya gato barihuruturaho. Ibi bitero bya Goma bimaze kuba, abakongomani bagiye barikina, baridoga, baraserebura cyane, bishimira ko n'ibitero byatangiye kugera mu mujyi wa Goma. Ariko leta yabo, leta ya Kinshasa
yo yabihakanye, ahubwo yavuze ko atariyo yagabye kiriya gitero cya drone i Goma. Nabonye iri kubyegeka ku Rwanda rwagowe. Namwe mu nyumvire kubera iki? Icya mbere, Kinshasa iri muri ceasefire, yasinye ceasefire, byose bikora yarenze kuri ceasefire. Kandi biragaragara ikintu cyitwa communauté internationale Kongo yamaze kukigura. Ntawe uzavuga communauté internationale ni Amerika n'Uburayi, ntawe uzavuga kuri Kongo. Kugeza ubwo n'umuturage w'Umufaransa apfa, Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, akagaragaza ko bababajwe n'ibyo bintu, ngo umuturage wacu yaguye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntashobora kuvuga ko ari mu bitero bya drone byagabwe na leta ya Kinshasa. Never. Ntibishobora gushoboka. Ntibishobora gushoboka. Nta n'uruhande nge nigeze mbona rwakondanye leta ya Kinshasa ku bijyanye na biriya bitero bya drone. Ahubwo Kinshasa yajeyo ibyikura ivuga ko ari abandi babikoze. Nyamara hari abaturage bari bamaze kubiserebura bagaragaza ko ibintu biri kugenda neza. Wagaruka no ku rupfu rwa Ngoma bagashyiraho itangazo bakongera bakarikuraho bakivuguruza. Ese ubu abaturage ba Kongo baraza gufata iki? Baremera ko ari leta yabo iri kubikora? Kuko leta yo kubihakana iri kwirengera. Leta ya Kinshasa iri kubihakana mu rwego rwo kwirengera. Ni urwo rwego iri kubikoramo. Naho sabandi ibyo byose rero ni ibibazo biriho. Ibyo byose rero nibyo byaje kuganisha ku yandi makuru ajyanye n'imyigaragambyo butuvugana iri kubera mu mujyi wa Goma. Nuvuga ngo ibyo bitero byose by'amadrone byagiye biba nk'uko nari ngiye mbisubiramo, ukaza ukagera ku byagabwe noneho mu mujyi wa Goma. Mwabonye ko abayobozi bo muri AFC 23 bagiye gusura aharashwe n'iriya drone muri Goma. Kiriya rero ni igice gituwemo n'abayobozi bose ba AFC 23, ku buryo byamaze no kumenyekana ko kiriya gitero cyari kiri gushaka Colonel Nanga, Makenga, Bertrand Bisimwa n'abandi bagiye batandukanye, nibo bari bari guhigwa muri kiriya gitero. Ariko Kongo irabyikura ikabishyira ku bandi. Bari bari kwihiga se, bari bari kwihiga. Ariko ibyo biroroshye. Kongo ntabwo ishobora kwemera ko ari yagabye kiriya gitero kishe umukozi wa UN cyangwa se wa UNICEF. Nabyo ni ikindi kibazo gikomeye, ku buryo leta ya Kinshasa iramutse ibyemeye nayo yaba yemeye ishyano. Yaba yemeye ishyano noneho kugeza ubwo yaba yemeye ko ntibikuraho ko n'ubundi ariyo yabikoze, ariko kuza ku mugaragaro ikabyemera noneho inabyiyemereye gutya, cyaba ari ikindi kintu. Ariko ukuri ni kumwe, byo biriho, byabaye. Abaturage rero bo mu mujyi wa Goma bamaze kubona uburyo leta yabo iri kubikora kandi bitari sawa cyane, bitameze neza, nabo hari icyo bahisemo. Bahisemo kuva mu ngo zabo bajya mu mihanda barigaragambya kugira ngo bereke cya kintu cyitwa communauté internationale itavuga, kuko bo amafoto bari buze kuyabona bari mu mihanda abaturage, kugira ngo babereke ko nubwo bo bacecetse, nubwo abanyaburayi bacecetse, nubwo abanyamerika bacecetse, nubwo n'abandi bose isi yose yacecetse, ariko ntibiri buze gukuraho ko bo batifuza ko leta ya Kinshasa ikomeza kugaba ibitero mu bice batuyemo bya Goma. Niko guhaguruka rero bajya mu mihanda. Ubu imihanda ya Goma nkuko muri kubibona muri iki kiganiro, nkuko muri kubibona muri izo video muri iki kiganiro, rwose murebe namwe abaturage bari mu mihanda, bari kwamagana FRDC, bari kwamagana leta ya Kinshasa, bari kwamagana communauté internationale igenda igaceceka kandi abantu bari gupfa. Kugeza ubwo n'abo banyamahanga batangiye gupfa, ibihugu byabo bigaceceka ntibishake kuvuga kuri Kongo. Kongo yo kubera yiko izi neza ko ngubu imeze nk'umwana murizi, yo icyayi n'ugita ivuga ati nabyo ni mu byandike ku Rwanda, n'u Rwanda rwabikoze.
ati nabyo mubyandike ku Rwanda, ni u Rwanda rwabikoze, nirwo rwagize rute, nirwo rwarashe. Baravuga ko ngo u Rwanda rukorana na AFC 23. Ibitero byagabwe kuri AFC 23. Ubwo mu magambo make AFC 23 yiteye se. Icyo si cyo kibazo cyanjye. Ikibazo gihari ni kimwe, nabo bakomeje gupfa, bakomeje kwicwa n'ibyo bitero by'amadrone, aba yaturutse ku ruhande rwa Kinshasa. Hashobora kubaho kubyemera cyangwa se hakabaho kutabyemera. Buri muntu wese mu burenganzira bwe agira uko yumva ibintu, akagira nuko afata ibintu. Rwose buri muntu wese aba yemerewe kugira uko yumva ibintu, akagira nuko abifata. Noneho nubwo bwose Kinshasa, iyo communauté internationale cyangwa se nabo ubwabo baza bagahita babyikuraho bakabishyira ku bandi, ushobora kwibaza uti amaherezo azaba yahe. Nongeye kubisubiramo, nanone ni ikimenyetso cyiza kibereka ko kuvuga ngo leta ya Kinshasa yafata ibitero ikabigaba ahantu hari AFC 23 ngikahabakura muri buriya buso bwose bafite. Ubu none kuri leta ya Kinshasa ni ikintu kidashoboka. Igishoboka ni turiya dutero nyine tumeze nk'utwagicengezi, kandi natwo bikarangira baduhakanye kubera ibyaha n'amakosa bikorerwamo. Ibyo byose murabizi, nta gihugu kiba cyemerewe gukoresha abacancuro. Kinshasa irabakoresha rwose, isi yose ikabibona, bakanabivuga, bakanabiganira, bikemerwa, bikaba official ko Kinshasa yo wagira ngo ku isi ni exception, yo yemerewe ibyo abandi batemerewe. Kugaba ibitero ntihagire uvuga, kwica abantu ntihagire uvuga, kwica abakozi b'umuryango w'abibumbye ntihagire uvuga. Ariko ari nka AFC M23 yabikoze. UN Security Council, akanama k'umuryango agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, UN Security Council, yaba yamaze guterana kare. Ubu Rwanda rwari kuba ruri mu majwi ku isi yose, ibintu bimeze nabi, nta uhumeka, nta uvuga, nta ubuja, ngo mwarenze kuri Washington Accords, bagahita bavuga uburyo amasezerano ya Washington yarenzweho. Amasezerano arimo impande eshatu, u Rwanda, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabahuje. Ari amasezerano ngareba uruhande rumwe ari rw'u Rwanda, ngo nirwo rugomba kuyashyira mu bikorwa. Ariko Trump yavuze, Trump bamubajije ikibazo, arangije aravuga ngo icyo nizeye nuko u Rwanda na Kongo bazabasha kumanajinga ikibazo bafitanye, kandi ndabyizeye ko kizarangira. Arangije aravuga ngo erega ntimubifate ukundi, ngo cyangwa mugite ko ari ukuvuga ibyo Kongo ishaka kumva cyangwa idashaka kumva. Atariko u Rwanda rufite inshingano zo kurinda abaturage barwo, kandi ni ibintu byumvikana. U Rwanda koko rugomba kurinda abaturage barwo, kandi ruzabikomeza, ruzabikomeraho. Ngira ngo mumaze iminsi mubona deal u Rwanda rukomeje kugirana na Amerika mu buzima n'ibindi, abayobozi bo mu Rwanda n'ibindi basinyanye amafaranga menshi cyane. Ibintu biri aho ngaho, u Rwanda na Amerika bari in touch, bari gukorana. Utitaye ngo Amerika yafatiye ibihano RDF, Amerika yafatiye ibihano abasirikare bakuru, ngo byagenze gutya na gutya, icyo cyo bushyize ku ruhande. Amerika n'u Rwanda bari gukorana agatoki ku kandi. Uko niko kuri guhari, uko niko kuri guhari, kandi ibintu bimeze neza. Iyi myigaragambyo rero iri kubera mu mujyi wa Goma, ni imyigaragambyo ifite intego yo kugaragariza isi ko ibikorwa bya Kinshasa bibi, byica, babihaze, kandi hari amahoro, batifuza kongera kuboneka imidugararo. Barifuza ko buri muntu wese ku isi rero yabyumva atyo, akabyakira atyo, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Bisobanuye ngo abaturage b'Igoma barashaka amahoro, barifuza amahoro. Namwe murebe ukuntu bangana mu muhanda. Ubwizo ni imbaraga zishyigikiye AFC M23. Abo nabizerera muri AFC M23, nabanyuzwe n'umutekano bahawe, nabanyuzwe n'iterambere bari gukorerwa,
ni abanyuzwe na manifesto ya AFC 23 ibyo igenda ibereka izabakorera. Baramagana rero umuntu wese ushaka guhobagiza AFC 23 akagira ibyo yibwira ko yayikoraho cyangwa se bagakomeza kubagabaho ibitero. Abaturage rero kuriya no kugaragaza ko bari kumwe na AFC 23 kandi ko kwitandukanya nabo cyangwa kubatandukanya nayo bidashoboka. Bahisemo rero kujya mu muhanda, ababibona babibone, ababyumva babyumve, bumve ko ibintu ari uko bimeze, bumve ko ibintu ari uko bihagaze. Indi nkuru nababwiye tuganiraho ni inkuru ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kugeza uyu munota uri i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yitabiriye inama yiga kuri nuclear energy, ku bijyanye n'ingufu za nucleaire. Perezida Paul Kagame akaba yarayoboye iyo nama ya Nuclear Energy Summit i Paris mu Bufaransa afatanyije na Emmanuel Frédéric Macron, perezida w'Ubufaransa, ndetse n'abandi bayobora iyo nama. Inama yabaye inama nziza cyane, inama y'agatangaza yavugiwemo byinshi, ndetse muri iyo nama hanavuyemo umwanzuro uvuga ko inama ikurikiyeho ya Nuclear Energy Summit izabera i Kigali hagati ya tariki 18 na tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2026, ni ukuvuga uyu mwaka. Iyi nama ikaba izabiyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo ibyo nuko bimeze. Inama ya Nuclear Energy Summit y'ubutaha izabera i Kigali mu Rwanda muri Kigali Convention Center, ikazayoborwa na Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Tukiri aho ngaho rero, ikindi nababwira, nk'uko muri no kubibona mu mashusho cyangwa se muri video, Perezida Paul Kagame yitabiriye umukino wahuje ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Chelsea yo mu Bwongereza. Ni mu mikino ya Champions League, aho umukino wanarangiye Paris Saint-Germain itsinze Chelsea ibitego bigera kuri 5-2 niba ntibeshye. Akaba ari umukino washimishije abafana bawurebye. Of course birumvikana barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo rero yagiye muri stade ya Parc des Princes agiye kwishimisha gusa. Oya, murabizi he is such a good dealer. Murabizi ikipe yitwa Paris Saint-Germain ikorana n'u Rwanda biciye muri RDB, Rwanda Development Board, muri gahunda y'u Rwanda yo kumenyekanisha u Rwanda ya Visit Rwanda. Ngira ngo mwana bibonye, bamwakiriye, bamaze kumwakira bamuha na jezi yanditseho PK iriho ndetse na nimero 23, bigaragaza ko yakiriwe mu rugo ku ikipe cyangwa se mu rugo rw'ikipe ya Paris Saint-Germain isanzwe ifite umufatanyabikorwa ari we Rwanda muri Visit Rwanda. Hariya rero hari kureba match, ikintu kiza cyane cy'agaciro nk'umuntu usanzwe azwiho gukunda umupira, ariko hari kuba ari kubikora ariko ari no muri deal gushyigikira ikipe ikorana n'igihugu, mu partenaire udasanzwe. Ibintu byiza cyane, ngira ngo mwabibonye uburyo Perezida Paul Kagame yari smart, yambaye neza rwose, atera intambwe nk'intore zirusha intambwe nyine. Iyo bamubona rero, arabona abonye bagiye batanga amakomantere ntazi, baramubona i Paris bakanyikwa, bakavuza induru iki niki. Ejo bakamubona muri Amerika, ejo bundi muzamubona China, ubutaha muzamubona Russia, ubutaha muzamubona Azerbaijan, ubutaha muzamubona Algeria, ubutaha muzamubona Egypt, ubutaha mubone Maroc, ubutaha mubone ahantu hagiye hatandukanye, havuyemo ibyo abantu babibwira n'ibyo bitekerereza, kuko we agendera kuri agenda. Kandi agenda ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rwose muri iyi minsi iranaryoshye, imeze neza, iraryoshye we, imeze neza.
icyo ngicyo rero nicyo nababwira, ngira ngo mwamaze kubibona muri rusange. Ibyo byose rero biragaragaza iki? Ibyo byose bigenda bigaragaza ishusho, isura y'u Rwanda n'ubuhangange bw'u Rwanda, n'uburyo u Rwanda atari agafu k'ivugwa rimwe. U Rwanda ni igihugu wakwita gito, igihugu gito mu buso, ariko gifite ubuso buto pe. Ariko ngira ngo hari na slogan ibivuga neza, ni agahugu gato ariko kadaterwa. Urwo ni rwo Rwanda. U Rwanda rero nuko bimeze. Hari n'abatekerezaga ko bidashoboka cyangwa se ko u Rwanda rutaba rukinakorana na Paris Saint-Germain, ariko rwose nimwihangane, gahunda irakomeje. Muri rusange rero nuko bimeze. Ubwo mu byari byajyanye Perezida Paul Kagame mu Bufaransa ko ari kwitabira nama, nkuko nawe babwiye mwumvishe ko ikurikira izaba mu kwezi kwa gatanu guhera tariki 18 kugeza tariki 21 izayoborwa na Perezida Paul Kagame, izabera Kigali Convention Center. Ubwo ibintu bizaba ari umunyenga, ibintu bizaba ari byiza cyane. Reka rero mbashimire cyane nshuti bakunzi bacu, bakunzi mwebwe mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Reka iki kiganiro tugisoreza hanga, habwo dufata uyu mwanya tubategurire n'ibindi biganiro. Je warabateguriye ikiganiro nkana kibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Reka dukomeze dufata uyu mwanya tubategurira ibindi biganiro. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Asante sana.